Oh. Aduh, operasi. Dukun kain ya. Waduh, dukun gelo ya mah. Dukun gelo ya. Dukun gelo ya mah. Cabul. Tuh, datang lagi. Gimana ya jamu Pak pesanan Pak. Ya ini. Dia langsung. Boleh segini aja. Bener-bener lain. Para warna lain. Coba kemana, Neng? Ayo. Magro ya. Ayo. Ayo, Blok Sukarti. Izin naik lah. Bener. Oh ya. Nah. Kayak marah tak? Nah. Dalam teh. Oke. Oh tuh gue ya, tuh dilarang gua. Tunggu enggak? Alhamdulillah. Tenang. Serahkan padamu. Dia lagi kenulang. Iya, lima. Daripada aja lu. Enak. Ayo Kenji, borong kabel, obe. Mana magui? Ini kini mau menyenangkan. Tahu? Lo nongkongan, okti. Ayo, maju. Macing Neng mah. Malah anak sih. Dia. Waalaikumsalam. Nah, gitu. Dia datang ke dukun ya, nanti. Pak dukun. Ya, kan kianya. Masalah orang nomor hiji tak kopina geus aya tah. Si bocah yang gimana ya? Poho. Ron, mau ke pasar deh. Iya lan, kuratulan bae. Gimana ih? Atuh engkek geudeung tadi kayak ngalah jambu. Daun jambu. Tenang. Jangan lupa subrek alias sudrek. Tonton channel Urang Muara. Oke. Nah. Assalamualaikum. Tonton channel Urang Muara. Oh yeah. Thank you Lan. Thank you very much. Don't forget me. Eta.